nongeye kubaha ikaze kandi bifurije gukomeza kubwa neza mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya TV. Ibyishimo umunezero biba ari byo bibaranga. Kuri uyu munsi wa none munyemere tuvuge ko umugabo umaze kwigarura imitima ya benshi, guhembura imitima ya benshi, ikimenya bose mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Uwo nta wundi ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ku mazina yahawe n'ababyeyi ni Israel Mbonyi cyambu. Uyu ni umugabo umaze kwigarurira imitima ya benshi. Hari byinshi wamwibajijeho ugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Kuri uyu munsi wa none Israel Mbonyi ni umugabo uri kwishimira ko YouTube ye channel yamaze kugira subscribers bangana na miliyoni. Iyi na achievement agezeho nyuma yo gukora indirimbo yakunzwe cyane yitwa Ni Nasiri. Uyu ni umugabo umaze kumenyerwa cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Muri iyi minsi ari gukora indirimbo zivuga kuramya no guhimbaza Imana yifashishije ururimi rw'igiswahili. Uyu ni umugabo umaze kuzuza miliyoni subscribers, akaba yiyongereye ku bandi bamaze kubikora, bamaze guca utuduhigo mu Rwanda. Abo navuga nka Freemax TV, navamo nka Isimbi TV, Medi kuri channel ye yitwa Medi Onuri nawe yujuje miliyoni subscribers, ndetse n'uyu nguyu Israel Mbonyi kuri ngubu nawe akaba yiyongereye ku bandi. Ubundi mu usanzwe Israel Mbonyi umaze kwigarura imitima ya benshi ni muntu ki? Israel Mbonyi n'umugabo w'imyaka 32, akaba ari umugabo w'umunyarwanda wavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Israel Mbonyi yakuriye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Ikindi wamenya kuri Israel Mbonyi nuko yize ibijyanye na farumasi mu Buhinde, akaba ariyo yakuye impamyabumenyi y'ibijyanye na farumasi. Israel Mbonyi yatangiye umuziki mu mwaka wa 2013 niko abivuga. Indirimbo ye ya mbere yagiye hanze mu mwaka wa 2014 yise number 1. Israel Mbonyi yakuze akunda umuziki nkuko abivuga. Yavuze ko kubera gukunda umuziki byatumye yiga gucuranga bimwe mu bikoresho by'umuziki, dore ko yabyize mu karere ka Musanze, aho avuga ko hari umugabo wari inshuti ye wabimwigishe witwaga God. Israel Mbonyi abantu benshi bajya batekereza ko yize ibijyanye n'umuziki mu ishuri ry'umuziki kubera ukuntu aririmba neza, ariko ngo ntabwo ariko bimeze, ahubwo iby'umuziki yabyigishijwe n'uwo mugabo. Israel Mbonyi avuga ko yakuze ari umwana ukunda gucuranga umuziki, dore ko naho ngaho bigishwa gucuranga ibyo byuma by'umuziki batangiye ari abanyeshuri 30, ariko Israel Mbonyi wenyine niwe wabashije kuba arangiza amasomo yose yagombaga kwiga. Israel Mbonyi kuri ubu ngubu n'umugabo umaze kugera ku rundi rwego cyane mu kuririmba no kuramya no guhimbaza Imana mu muziki. Uyu mugabo ni umugabo umaze kubikimenya bose muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. N'umugabo watwaye ibihembo byose, wavuga yatwaye igihembo cyo ku rwego rw'igihugu, atwara ibihembo ku rwego mpuzamahanga. Kuri ngubu Israel Mbonyi ari mu byishimo byo kuba YouTube channel ye yamaze kugira subscribers miliyoni. Kuri ngubu Israel Mbonyi ni umuntu ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hirya no hino. Indirimbo ye yarebwe cyane ni indirimbo yitwa Ni Nasiri, imaze kugira views miliyoni 40 mu gihe kingana n'amezi 8. Israel Mbonyi kandi arakurikirwa cyane no ku zindi mbuga nkoranyambaga, aho twavuga nko kuri Facebook akurikirwa n'abantu 560 kuri Facebook. Kuri Instagram akaba akurikirwa n'abantu 545. Kuri X yahoze yitwa Twitter
akurikirwa n'abantu 88,500. Ibi byishimo Israel Mbonyi yabigaragarije ku mbuga nkoranyambaga aho yapostinze ari kuvuga ngo ndashimira buri umwe wese aba subscribers miliyoni. Urumva ko ni ikintu cyiza cyane, nawe akaba ageze ikirenge mu cy'abandi bamaze kugeza miliyoni y'aba subscribers. Let's natwe tuvuge ngo sitazamano komerezaho tukuri inyuma. Runo 20 TV, ciao ciao.